e daragol e yamiroje makko ɗen woɗɗito haɗoje ɗen nde tawno haray ko ɗum woni ko moƴƴani en gon ka aduna ɗo e kalagal ko ɗum ɗo kadi woni faanunde tageede bani adama o ko rewgol Allah subhanahu wa taala aray noon no jeeya ko Allah subhanahu wa taala ɓuri mawnude ko rewirte waɗugol ko yamiri kon woɗɗito ko haɗi kon ɗum noon haray Allah subhanahu wa taala o yamiri ga e nonɗal e kala ko neɗɗo on waɗata o haɗi kadi ɓoyde kon tooñe kambaji molanaɗi no ari ga e ko wiyete kon tooñe ɗum noon yo Allah subhanahu wa taala asuke woɗɗitagol ko wiyete kon tooñe si ɗum feƴƴi haray en seedike e yiyananama haray ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo on lorra mo rewali o illa Allah si wona Allah subhanahu wa taala wahdahu kanko tum sa wakkilike ko wakkiliɗa kon fof a rewi Allah a kafiɗimo e goɗɗum o accitete e konko kaftuɗamo ɗon e muɗum aray kadi ko hunde holbinide yo Allah subhanahu wa taala dandu en la sharika lahu ko ɗum woni kafiɗiɗo Allah nama haray kadi en seedike kadi yannanama wondema o nelaɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah nelaɗo makko aray ko ɗum ɗo neɗɗo on hani fiɓude nelaɗo ko jiyaɗo Allah nelaɗo makko wona o reweteɗo aray ko wodanma ko si nelaɗo on sa sallam yamirima waɗa si ɓe haɗima acca ko ɗum ɗo ɗo waɗa fiɓude nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wona ya feƴƴintin ka gikkol aray yo Allah subhanahu wa taala juuɗe dow oɗo islam aray gono yo jiyaɓe Allah aray hulen Allah subhanahu wa ta'ala ko kulol Allah ngol woni ko dandoyta neɗɗo on yawmal qiyama ka aduna ɗo kadi si alhaali makko on moƴƴey so huli Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala no yewti en nokkeli ɓuuri fi ko wiyete konkulol ayaji ɗuɗɗi wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra ومن يتق الله يجعل له مخرجا إنه هذا يا الله سبحانه وتعالى أشك يقول ولا لا قل الله نوم ووقت تقول يدقل مو ولا كو ويملكم على يوين أنلو يجيب كوجي نتانكي ينكوجي تودين وقتي إكالا نتو لو جلو تدي aɗa yindi ɗuuɗi ha ko woni noon tugalal majji on ko ɓuri mawnude e majji koko wiyete kon nundal hakkunde jama neɗɗo on e ko siftora ko wiyete kon nundal ɓe wi nundal ngal ko ɗum wonata ko ɗum jiɓinta ko wiyete kon kisal ewi ɗum nundal waɗi toñiniraka hande kadi goɗɗo jaɓɓitataki goɗɗo waɗi noon mo kala sin rettude haqqe mum ɓuttay ko ɗum ɗon kadi wonata saabu jeeƴa ɓutta nundugol ngol yo Allah subhanahu wa taala arsuke nundugol ko ɗum ɗon kadi wonata saabu yimɓe men ɓe fotta ɓe wona hunde wotere so tawi nunɗal ngal tabiti ɓe wona hunde wotere ɓe avança ɓe heɓa koyde kon développement yo Allah subhanahu wa taala arsuke en Allah subhanahu wa taala no yewta en ko qur'anare makko e tawno ko ɗo woni ko ƴetteten diina meɗen kam ko qur'an Allah subhanahu wa taala e ka sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam aɗa neɗɗo on koyo watta hiila moƴƴa ala o ƴettali diina makko kansina e ɗiɗoɗi sina ɗum ko perdi wonoyta yawmal qiyama haray qur'an e sunna on toujours yamiray en ko tawata ko nafa en aduna e laaka yo Allah subhanahu wa taala arsuke en gollitir golɗi sen gollitiri ƴara en foti waɗi noon o aya mo wonɗen e ɓirre ɗo o jippinoke e ɓi duuɓi wulure e temeɗɗe nayyi e capannayyi goɗɗo ila ɗum ɗo jippi ila nde yamirore ɗo ari
si tawi ɗum nde gollitirama inchallahu taala jama wona e jam. Allah ne yewti gatte ayeje goo wondema o qur'ana ko tindinta ko ɓuri moƴƴude e laawol. inna hada al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru lmuminin. on faami haray o qur'an o fewna e neɗɗo ko ɓuri moƴƴude e laawol si tawi tummoɗeɓe golliti. haray Allah subhanahu wa ta'ala imo yamira ko yiyete kon nunɗal. imo yamira ko yiyete kon nunɗal. nunɗal noon ka nunɗete ɗon no mari noneji ɓoyi ngaro e muɗum. o yamiri en kadi moƴƴingol. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en moƴƴingol. kala ko neɗɗo on o halfina o moƴƴina. moƴƴingol ngol kadi no mari noneji. waɗno moƴƴagol ngol Allah subhanahu wa ta'ala no mari ko honno ɗum ɗo wiyete. moƴƴagol e sabu mum ɗum ɗon kadi no woodi. e o yamiri en kadi jonnutugol joomiraɓe gattal ɓen ɓaɗodiraɓe ɓen haqqe maɓɓe on. on tigi moƴƴo e yimɓe makko ɓaɗodiraɓe ɓen. o haɗi en ko wiyete kon pankare, yani kala ko bon no naati ɗo e kon ko aña e ko wiyete kon bewre. ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en. o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala imo waajora en ɗum ɗo, imo yewta en ɗum ɗo, imo ne'ira en ɗum ɗo fii e waaji. Allah subhanahu wa ta'ala arsuɓe en gollitirgol wonaren e waajede bon. haray ko wiyete kon nunɗal wi fal adalatu ida rasahat fi lqulub qawrat aldawahir wa wufiqat lilkhayri walbarakat. haray wi ko wiyete kon nunɗal si woni tabiti e neɗɗo on. par ce que neɗɗo si tawi o heɓi koko wiyete nunɗal o defa si tawi goɗɗo no rewnimoma si renama ko nunɗal makko ngal ɗo gollitirta. ɗum feeñey jama huñeri nafoore makko nden. si tawi ɗum ɗo woni tun ka ɓernde makko ko wiyete kon nunɗal ñiiɓi ka ɓernde makko, haray ɗum ɗon ɓangay ka tere. wiyatake ko wiyete kon tun diina kanko ɗo. naam diina kam no wona toon kono kadi ma feeña no woni ko wonata ga, no woni kadi ko haani yaltude. on saaki neɗɗo on Allah subhanahu wa ta'ala arsikay mo hawrindinen mo e moƴƴere e barki e golle ko jokki ko. ɗum noon en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arsik men ko wiyete ko nunɗal. aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، جمعت الآية الخصال المحمودة للإنسان بأن الأدل استواء سريرة الإنسان وعلانيته في كل عمل يباشره في الحياة ويريد منه التقدم والنجاح. والإنسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته. هذا المسلم جلبه أن يأتي الله سبحانه وتعالى وأن لا كنكوني إذا موجب به إذا موجب به الله سبحانه وتعالى أشجع من والموجب. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ɗum o wi ko kanko woni giɗo moƴƴuɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala arsude moƴƴugol ha wonen yiɓɓe makko. kala wonɗo giɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mbafatako naka aduna ɗo wona kadi gaka. ɗum noon en seedike kadi toujours wondema ala reweto teeɗo e gonga
nafa rewɗo lorna mo rewani o si wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko tum kafiti ɓalanamo ara e seediki kadi wondema no Muhammad wondema nelaɗo Muhammad ko jiyaɗo kañum Allah subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo makko aray ko ɗum ɗo woni e fanude nelede nelaɗo o aray e nayo neɗɗo on feƴƴintin e nelaɗo on sallah sallam e ɗi piiji ɗo ɗiɗi ko ɗum woni ko jiyaɗo Allah nelaɗo makko aray noon ɓen andi nelaɗo koyo yotti ande kadi ƴaɓe ko yottini ko gollitire joni si nelaɗo on sallah sallam e teddude mo woni ko jiyaɗo ko jiyaɗo woni o siftora ittiye siɓe goɗɗo ko aray koye watta yiɗi aray musidɓe julɓe o aya mo jannguɗen ɗo mo moɓidiri geɗe yettaɗe ɗen fof majje wonande neɗɗanke on piiji moƴƴi ɗin fof wawata yaldude e wayaɗo ko ɗum waɗi goɗɗo o wiya gollitita Qur'an kono na ko moƴƴi woni toon ɗum ɗon haray na gonga ma par ce que ko yamira ɗo kono la pos inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba moƴƴere feƴƴi ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala himo yamira ko wiyete ko nundal himo yamira ko wiyete ko moƴƴere himo yamira ka e jokkugol en ɗam moƴƴereji ɗum wawata yaldude nder ɗum ɗo so en inni en détaillé ɗum ɗo e neɓay ɗo moƴƴereji ɗin fof wawata yalde ɗi piiji ɗo tas ko ɗum kadi o wi wa naha anil fahsha wal munkar wal baghi boɗeji ɗin kadi fofumaji ɗi wawata yaltude e ɗiɗo piiji tati sen aroyi waɗugol e détaillé e muɗum ɗum noon ara yo Allah subhanahu wa ta'ala arsi koyen e gollitirgol Qur'ana e sunna ɓe wi ko wiyete ko moƴƴere wonde laatoto e neɗɗo on gunɗo makko on no ɓuri moƴƴude ko feeñi kon e makko tawa so woni kanko ɗum o moƴƴinay ɓuri si tawi yiɓe ɓe no reni ɓeni ko ɗum ɗo wiyete moƴƴingol amma moƴƴingol ngol telen Allah subhanahu wa ta'ala wa an ta'buda Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak moƴƴingol ngol an ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wonde rewirta Allah subhanahu wa ta'ala wasimo renuma ɓaale haray a fedde wasika renimo kam yafo wonde rewirta Allah subhanahu wa ta'ala wasimo renuma si tawi noon wasika renimo o ya rewi Allah wasika renimo wasika sutimo ɓano haray a sutakimo ka aduna ɗo ko ya andu kanko sutima moƴƴinira noon golle ko yamirma on andi golleji ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko no ɗuuɗi ha kala golle ko yamirata ko ya siftor o sifa ɗo ko ɗum wiyete al ihsan telen Allah subhanahu wa ta'ala amma ko yowondire tagore nde sen innama moƴƴingol e neɗɗo kayɗa haray en fof ko en fulɓe ko ɓuri ɗuɗde kon ka juulirde ga si innama moƴƴagol e goɗɗo haray ɗen andi façon moƴƴereji ɗin no ɗuuɗi ha haray sen inni moƴƴagol haray bongol yaltiɗo façon ji ɓuri no naati nder ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala arsigo en ɗum o wi ayyuha almuwaqin laysa min khuluqin hasanin kana ahlu ljahiliyati ya'malunahu wa yastahsinunahu illa amara Allahu bihi wa laysa min khuluqin sayyi'in kanu yakrahunahu baynahum illa naha Allahu anhu falqiyamul insaniyatu alhasanatu tadkhulu في المفاهيم الشرعية لتدل ذلك على أمومية الإسلام وأنه صالح للحياة في كل زمان ومكان أرأيك أن يسيط وينجو وأن يوسط وجلده أرأي ويفهم على إجيب مبيو تاور ولو وأدي الإسلام أرده تاوي تقول تيرين ولون يبيون ولون مبيو siwana sariya meɗen islamu o ari o sembiniɗum narata salamaki o ihtu li utammima makarima al akhlaq mi heɗirama fi timmingol e
kono fi timmingol jikkuji tedduɗi ɗi haray yen andu islam men ko kanni haray kadi ala e ko tawata yimɓe aditinoɓe en ɓen ɗo waɗi l'islam o nde ɓe wonno e bone ma hunde nde ɓe yiwno nde moƴƴa ma jikku bonɗo si wona sariya l'islam o ari o haɗi ɗum haray islam meɗen o ino huɓiti piiji ɗin fof ko fi duniya wal akhira par ce que so ninñiɗo ka moƴƴingol ma ka nonɗugol ɗum na en nder julɗo ɗum ko yimɓe ɓen fof ko neɗɗo o moƴƴoto e muɗum ɗum noon hara e nunɗal ngal e yo Allah subahana taala arsiɓe ngal tabita si ɗum tabiti en fof si tabitaɓe kadi en soñjoto en soñjoto won Allah subahana taala wiiri ɗum wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan wonka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma aɗay sen ɓurnike kadi en gollitiraɓe ko Allah subahana taala yamiri en kon ɗo hara en wuura e gurdam picciɗam on gueɗe si tawi woni nunɗal ala ko tooñe woodi haray ko on nun e gurdam wuuraɗo ɗum ɗon kadi on tigi wurata haray ko laɓa ka aduna ɗo ko yawya kadi yawma alqiyama won Allah wiri ɗum wa yahshuru yawma alqiyamati a'ma mais in o immitinoe kadi yawma alqiyama ara ko gonɗo ko ɗum waɗi neɗɗo yo eto jangga o fama dina makko kam ara o finanaali piiji ɗin fuu ara o finanaali piiji ɗin fuu o acca ɗon dina makko kam ɗum ɗon yo Allah subahana taala arsuken ɗum haray nonɗugol ngol hakkude mum e Allah subhanahu wa taala ko rewgol mo kanko ɗum hara kafidade mo hayde hunde ko ɗum ɗo woni nonɗugol ngol celen Allah subhanahu wa taala ala tooñe mawnata ha hewta Allah subahana taala tagi sangade aran ko waɗanama ɗi nemaji ɗo fof yirtoɗa rewa goɗɗum go ko wona kam ɗum ko tooñe molanaɗe inna shirka la hulmun adim tabitino sir ko wiyete sirku ko tooñe molanaɗe si ɗum feƴƴi neɗɗo o nunɗa hakkude yimɓe ɓen o nunɗa hakkude jama o kala ka on tigi waɗa e nokku o wona neɗɗo nunɗuɗo neɗɗo pewɗo ara o gollitiraali giɗaale e muɗum o waɗa hakkude makko e Allah si ɗum feƴƴi ko nunɗe kadi hakkude sonnaɓe makko ɓe simo mari sonnaɓe fuy fami si ɗum feƴƴi kadi o nunɗa hakkude ɓiɓɓe makko ɓen ko ɗum waɗi si ɗuɗen o aya ɗo imo mofti piiji ɗin fof majji ko ɗum waɗi o islam o jogi ɗen ko islam kanŋejo wiwɗen ɗi jikkuji ɗo fof ɗi arino heeɓi duuɓi wulore e goɗɗum ɗum no yo Allah subahana taala arsuko en gollitirgol ɗum ɗo ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر